Kranjčar oštro u 2 metra, Bošnjak i Korejci su se malo spetljali tamo, ušla je lopta u mrežu. Upisujemo pogodak Kneževiću. Naši se tamo, taj je dobar ulazak naših, u svakom slučaju angažiraniji, bolji. Evo pogledajmo sada iz ovoga kuta to. Dakle, tamo je Knežević ipak na crti posljednji dirao tu loptu nogama i ubacio u mrežu i pogodak ćemo pripisati njemu. Vjerujem da nećemo nikoga zakinuti. Ovdje je bio Bošnjak, onda Korejci su se malo spetljali, da, i od vratnice na kraju Knežević šansu i kijem, tako da nema potrebe za četvoricom naših u obrani. Sigurno je da će Nertljak sve više i više pokušavati tamo probijati tu lijevu stranu. Leko. Linić odlično za Da Silvu. Silva sada može 1 na 1 proći ili eventualno centrirati. Pun, Bošnjak i ovo je bila visoka, dobra lopta, prava za Bošnjak. Ovo je bila prava lopta Linića i onda Da Silva uhvatio je tu na krivoj nozi Puna. Bošnjak odmah nekako je bio, čini mi se, u silaznoj putanji kada je udario tu loptu glavom i ona nije imala onu potrebnu snagu da bi se provukla ispred Fana. Da Silva ovoga puta sasvim na rub 16-terca. Jerko Leko i evo novog pogotka. 2-0. Jerko Leko. Iz ovoga kuta će se to, vjerujem, još ljepše vidjeti. Čini se da je Pun tamo malo također dodirnuo loptu, skrenuo je, ali Jerko Leko je uputio udarac prema vratima i piše se pogodak njemu. Opet smo brzo osvojili loptu, možda se sada može još jedan put ozbiljnije zaprijetiti. U međuvremenu gledamo i iz ovoga kuta taj udarac Jerka Leke. Tu je Bošnjak bio jako blizu, ali Pun je u panici reagirao. Bošnjak, fantastična lopta za Da Silvu. Da Silva ide sam prema Fanu. Da Silva, Fan ga je jedan put nadmudrio, ovoga puta je išao također u noge. Kranjčar. I dalje ga pazi Abasa i na početku ovoga drugoga dijela. Odlična lopta za Leku. Leko, Bošnjak na povratnoj lopti, dvojica naših u sredini i ovo je još jedan veliki promašaj. Benko 49. Opet puno prostora slobodnog ispred njega, desno dolazi Bošnjak i ovo je nova kombinacija koja bi mogla donijeti konačno pogodak. Bošnjak, Da Silva sada na pravom mjestu, nema zaleđa i to je konačno, dakle, 3-0. Pogledajte, to je tako lijepo odigrano. Dvojica su se središnjih obrambenih igrača Hong Konga gotovo sudarila tamo u sredini, izlazeći na Kranjčara. Ostavljeno previše prostora za Bošnjaka, koji je vidio lijepo ulazak Da Silve na ovu drugu vratnicu. Fan ovoga puta nije bio tako brz i nije mogao reagirati i Da Silva je našoj reprezentaciji donio novu veliku prednost. 3-0, dakle, imamo sada kao što su ih Danci dobili u prvoj utakmici, a mi imamo još jako puno do kraja ovdje i puni snage, eksplozivan je i zbilja jako dobar posao je napravio ovdje Bošnjak i evo konačno pogotka i Ivana Bošnjaka. 4-0 hrvatske reprezentacije u Kongu i onda lijepo proigrao Bošnjaka. Pogledajte kako je silovito tu nadirao Leko, vidio je tu Da Silvu između trojice i onda navukao jednoga igrača Hong Konga na sebe i lijepo proigrao Bošnjaka, kojemu nije bilo teško da pogodi ovaj bliži kut Fana. 4-0, dakle, naše reprezentacije: Knežević, Leko, Da Silva i Bošnjak. Ivan Bošnjak u svom 10. nastupu za reprezentaciju postiže prvi pogodak prvenstvo i da će tamo naša reprezentacija biti prava.